نهاجی از برای خو بدم پارێزەر و مافناس محمود کالو کو بخوا کوڕێ خەباتکار محمد علی کالۆیە دەم باش برێز محمود بویەر چاوە هاتە ڕوودان هەرگولی چنە دەمباش سپاس ژوە و ئارکێرا سپاس دکەم و gelekî سپاس دکەم ku hûn jî di xemgîniya me re beşdar dibin û wek dibin xebatkarên partî ji bîr nakin ê ku di zaroktiya xwe de heynî hîro berdewan kirî. Bûyer çêbûye duh sibê li derdorê saet 11 bavê min ji bajarê Kobanê diçe gundê Şêranê gundê me. Li berî gundê me gundekê jê re dibêjin Helîncê li wê derkê makînake yepekê ji kesên hane ku lê bûyer çêbûyî bi telefonê bi min re deng kirin gotin ajotina wê eşkaniya wê û sereta wê ne kêmtirî 200 kilometr di saetekê de hebû. Tevî ew şûnê ku lê bûyer bûyî şûneke çûnew hatin têda pir e di neqebê di gunda mezin de nêzike bajêr e. Yani cî qet hemil nake ku hetanî 6 kilometr jî di saetekê de bajûyî lê mixabin ew makîna di ajotin di sereta 200 kilometr di saetekê de dihatiye û hatin lê xistin li makîna bavê min û bavê min li wê şûnê rehmetî bû û jiyana xwe ji dest da mixabin ê bûyî ev e. Belê Birêz Mehmûd hûn kesekî yan jî aliyekî em bêjin taybet tomatbar dikin ku ev bûyer çêkiriye yan jî bi mebest e meqsed jê heye. Em bi zelalî kesî tuhmebaran nakin ev mesela em nabêjin qest e em nabêjin em têda heye em nabêjin vî gotinê em gî nakin em divê qedake lê bes gotineke mê din heye ji ber ev bûyerên ku çê dibin trafîka makînên yepekê ev vabû demekê yani di zemanê 4-5 mehan da bi dehan rewşên wa çêbûne û bi dehan alemê jiyana xwe ji dest dayiye. Mixabin ev kesana bi vî rengî ji ber nêne dadgehkirin û danakirine mehkemê bi rengekî nemesûl bi vê meselê re didin distînin wek xwe dibînin di jor qanûnê re ne. Ji ber heya niha çi qase bûyerên wanî çêbûye qet kesek nehatê mehkemekirin qet kesekî ceza nexwariye ji ber wê ew kesana xwe dibînin di jor qanûnê re. Bi rengê zelalî em kesî bi qesed tuhmet nakin lê em dibêjin divê va çîroka divê çareserîk jê re bêdîn. Yani ku hûn yepekê ne ku hûn kîne yani va kesê hûn pêlê dikin ev jî însanin xwedê xwe hene û malê xwe hene. Pêra çi tiştê henî derûrî heyî çi tiştê girîngî heyî ku tu sereta 200 kilometr di saetekê de bajûyî lê cîkî ku tu nikanî 6 kilometr tu bajûyî. Çi heye ceng hebû herb hebû çi heye hetanî ku tu vî rengî hûn bajon û pêla alemê kin û alem bimre û riviyan yani mixabin hetanî vê tîkiriya na lehzê ev te re deng dikim. Yani hê sersaxiya me jî nekirine. Riviyana em qet nezanin kîne jî. Tenê dibêjin welay her pirsa min ew bû min dixwast vê pirsê eş te bikim ev axaftin ve gihanda serkirdeyên yepekê ku em bêjin ajokar em damên wan bi lez diçin û qurbanî û ji sivîran dikevin. Ev axaftin ve gihanda serkirdeyên yepekê. Va ez li ser televizyona we li ser arkê bi dengekî zelal dibêjim. Em kesekî tuhmetbaran nakin em dibêjin qedaye lê em dibêjin va kesên xwe xebatkarên we îj makînan dajon çekdarên we hacê bikin bira vî karî nekin. Yani va kesên sivîlê ku darin di trafîkê de darin va ne tecrüba yekê ye. Belkî yani ez karim niha bijmêrim ez karim neh dehan bijmêrim bi vî rengî çûne di demên nêzik da. Di sê çar me û henêrî îro li bajarê Kobanê. Ez bi dengekî zelal dibêjim. Ez bawerim xeyrî min jî dibêjin bira çareseriyekê ji vê mesele re bibînin. Wa kesana daxine mehkemê hesabekî ji wana re bikin bi heys heddek ji wana re bêdîn. Bi rastî bi vî rengî bi rengekî wek dibêjin yani tu bi jiyana alemê tu kenê xwe pê dikî û tu wana danaxî mehkemê bi rengekî ney mesûl tu wana dî distînî mixabin ev netîja tê danîn. Yani em bêjin ez niha dîsa dûbare dikim bi dengekî zelal
از دریا ورا از دخوازم کسین پرپرسیارن و کسانا برا و خورتن خواه و گنج خواه برا حد که جوانا را دینن جبر ایدی براستی چیروک جحد درکت نه یک و نه دو بو بدهان قضای وانی بفیرنگی دبن چه خورد چون از خورتا که ناس کم نا پشتی ویش کستی لعردايا يعني 16 17 سالي نا والعردايا اوجي ماكينه يا باكي بيلي كريا يعني دوی جي تو زلاليك جي باكي درنكات برز محمود نا قد تو زلالي درنكت مخابن ترى بلكي شونك كون تعزيه قوتن سنه وساق به ما حتى ني في يعني في كليل كي نهار دقيقه ابتر دنگ هي كاسك ناتي كي ترى ورنجي از نظام 24 ساعت سر بويرة در باسون حتى ناقد كسناتي يجي مخابن كوكي ورنجي نظام لا مخابن بفيرنجي برنجي يعني قد مسؤول بعالم ردن دسينن برحي عالم را وبكسين سيفيل را يعني بابا من عمري وحش تي صالبو نايكو قضايا ترافيكي بكي انسان كي هيدي داجوت ماكينه خا يعني جهندري جيب ويري بمرة دنگ بويه قوتي اجوتنا وان نكيم تري بالصد كيلومتر ده ساعتها كده براسي تشتكي مخابنيه يعني از چه ببینید بله برز محمود ام بيفينا كو پیامتا بگینا سرکردن یا پگی ام دخوازن تهنه کی بحثا رولا باوی خوا د نوا پارتی دا بکی رول و خباطه وی د نوا پارتی دا چبو سپاش ورا گلک سپاس کو کسنا وقت میدیا خبرکار خوشبیر ناکه باوی من ده سال 1966 دا تبلی پارتی بویا بله و حتانی ریا کجیانا خوش دست خدایی به پارتی دا بردوام کریه ام 11 زاروکین وی 6 لا و 5 قیز ام به توایی دریا ویره ام بون پارتی مدریا ویره براستی ولد پارزیا خواه ناس کرد مدریا ویره ما برزانیت ناس کرد و مریضا برزانی ناس کرد و مدریا ویره بردوام کرد باب ما پر تعبو ایمگی خود برمده هبو امگی خواندن دان مگی خواندن خواب سری کرن انسان کی ج وقت دبین ج محیط خوش کلک خوش جیران خو عالم پرج راضی بو انسان کی براستی پارتی تی دکر وقت پارتی یعنی وقت رضا و نهج برزانیت بجیان خو چه شخصی دا و چه جیران خو را چه زار خو را چه غیر خو را بوره که پک دانی دهات بابا ما بيرنجي بو شيسو سيان ده حاني ريهيرو دو بارتي ده دار باسكر حتاني كوريا جيانا خوش دست خدا باشا برز محمود مراسم بخاك سبارتني چاوا بريفا چون مراسم شيناوي چاوا بريفا دچن مخابن وقت وزارن حريك كشبر بويا بدركي كتي يعني ناج مالباطا من ام لچار دولتان يعني از لكل لألمانيا تشيتكم تعزيه براكي من لهولير الكردستان تشيتكي برانا من المغرب لموروكو الوادر كي تشيتكن وبسمامي منو براي من براكي من الدن بسمامي من الدن او ناجي لكوباني تشيتكن كونه وي فاقرتنا جيراني اخوان ناس و دوستي اخواتن نازوان را دقرن فتحة لسرحي ويدخونن بفيرنجي ديتشا وساعتها جيا خوش بيك عالمتي وتعزيه وان دكن ازبوارا يعني دقة بدقة ازدنگ دكن بفيرنجي المخابن يعني وقت هستونك جهستونا مالا ما يعني شو مخابن هستونا مالا ما بو بافا ما هستونا مالا ما بو اوجي بفيرنجي شو وبدستي شي بدستي يعني انسان وقت بين بالمز إن مسؤول تبي ناقصته لا بس وقت كنت تجيانا عالم تقدروا حرمته تجيانا عالم رنكي تبرنجي كي جرانجان تدبي قصد جي يعني جبرت استهتار دبي بجيانا عالمي يعني مسؤوليتها تتيدا هي على بكيماني يعني بله بفيرنجي مخابن امتش ببيجن بلا سری وساق به برز محمود کالو پاريزار و مافناس گلکس پاس بو بشتر بوناته